Asadan Cirebon. Asadan Cirebon. Asadan Cirebon. Kipaiba nong shong shong khapur hakathan pilang kata Riboy district hagar puar tarik mandau banai klami paiba banyalum ban persha barun penpa ke jingbam honi ke jingjurip ke barang shudep shen hapreng artli ki regional committee on boundary settlement jaga Meghalaya ban Assam kabla pelong hasua ban rai upur usam batikana hapreng kini ki arjala la ban kedo badang shen kinomi khamat jokini ki ar committee na Meghalaya ban Assam Balalam kama Menteri Rangba Benrap ke Sarkar Jelau ba Preston Tensong baru Piyush Hazarika Menteri ke Sarkar Assam lembar kiwei kila lejban jurub iki pratali ki shnong ki berana khapot ki bahab hakapilang kata khana para cluster hashwan pentikanayu pot usam hapreng kini ki arjala ban pinpau ki jingbam hun kinong shong shnong jiki shnong khapot ka than pilang kata kintup nadu ki pai garo khasi karbi badrabha kilami renti bandawa ba ka sarkar jala Meghalaya kade ban shimkhia ma dor ban pinbet yupur usam bar kumjuru ban persha lada ki ni ki shnong kin cha pan hap no shaka Assam Digatek polisi. Digatek polisi. Asadan Cirebon. Asadan Cirebon. Meghalaya government. Meghalaya government. Meghalaya government. On behalf of all the local residents who are residing in the border area, so I like to urge Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sir Khonra Sangma, to once again please come and visit the site where the border areas, the actually border areas. So I like to request the government of Meghalaya plus Khonra Sangma once again. This is not the first time we had a rally. This is the third time the rally has been going on. So urge Khonra Sangma to please come and inspect the place where the border issue is. Because we local residents are facing very difficulty each and every time. Every Assam counterpart they used to come and they used to threaten all the market area. They're threatening the ladies. They're threatening the local residents of the areas, the border residents. So I would like to I would like to give and request. I would like to request Khonra Sangma to come please and check the border area as soon as possible. Yakani ke jelang pait balawan ban ajeng kershanru de kinangalam ke Garo Students Union Riboy Regional Unit barko all Riboy District Garo Women Association lingba kani ke jelang kinomi khamat pait ba kila dawaru bahashwa ban rai upor usam ubatikana umentri rangba ke jelau konr ke sangma udai banwan jureb ba sakhi hi derade hashwa ban shimi ke rai ke bakhado Kila berthenru balada ki shnong ki baha bakhap po jaka Meghalaya kinsha kinthop shaka Assam kimban seven pelong da ki chingaki ki bating e Ajine Chief Minister Bukul Sangban Ribai Bang Sarve Khana Manude Maina Khonra Sangma Ribai Namanja Wo Side Bukul Nibo Tuara Meghalaya Ujama Wo Side Bukul Nibo Wo Meghalaya Sa Tiba Assam Nangana Maina Ke Khadu Ke Bang Inona Ribai Bang Yade Meghalaya Om Giza Assam Nisa Chaninga Ya nabat chane rakna nangene hasara angni magaba phapara angni dalgapa songlokko dalengpa koba molmonaskinga ya belsi sarong jane endetta belsi kholachi sotpri wangtheng jok anchuni MLA baw MDC baw tak preso so jengje unga ino changsabar ibeban ikuja badipa area Meghalaya ni badipa area Assam ni Mijau high level meeting ongjok Anthony Khonra Sangma bang Himanta Biswa Sharma Bishop Maiko meeting jok give and take policy ma omong ja Anthony magapara give and take policy sa kalenga ya hode Anthony na ken jegala nangene ya de border issue sa border area ko give and take policy ongnaman jawa inane abak theke na sombak theknange বহুতে ভুল বুজি আছিলে মই শুনা পাই আছিলো ঘৰত গৈ মই ক'ব পৰা নাই অকল মানুহবিলাকে ভাবি আছিল বোলে খালি মেঘালয় বুলি ক'লে খালি গাৰো আৰু খাচী নহয় আমাৰ বৰ্ডাৰত কাৰ্বি আছে বড়ো আছে অসমীয়া আছে নানানটা জাতি আছে সেইবিলাকো সকলো মোৰ ভাই ভণ্টি আৰু সকলোৱে মোৰ মেঘালয়ৰ মানুহ বুলি আমি ইহঁতক মৰম কৰো আৰু এতে ভুল ধাৰণা কৰিব নালাগে আজি মই এটো কাৰণে অকমান আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছো ani meeting tu kita singi poilang kini nokso nong
Umni tang ki jai jaro ni kasi ni kidon ki beper ki jai umat badon ki Nepali, Karbi, adin ki Asamis, wan so lang ya rap yang punya solang hani ki